Salama si tamusule, paineman si dupa kaborok lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang lata basa sia lata nanulan atu yate dia lalamai mak pedot na Korintus pasal apa angka sangpulanan saya lako sangpuluh karua. Mak penduan na Korintus pasal apa angka sangpulanan saya lako sangpuluh karua. Dulu lata basa tu kadan na puang ta masambayang. Pure sumanga puang tujuan na katuan misorong lako kami lan puang Yesus Kristus. Ya tu yan na to mi pamanasa ulendui ka di pagarisan na kasalangki. Ke kipe bali tu dio na mintu pak kaboro mi opuang. Ina si patu sielle ki pogau tu yan na to. Lagi papayan lante atu yate ulendu iumbasa si orangnya kadapni. Apa tangki bela si tangki isan laun tandai patunna. Ya moto pena masallo tului kan ni. Pamasyang ita matanga ki pabatta kan ni umpo gawi. Lansangan na puang ki puang Yesu ki mangando mati olo malabi ni. Amin. Ya moto anna tae na sosok tu pena anta. Belan na moy disanggang tu agan kale tang marendeng ta. Apa ia tu agan bakteng di bakrui kyallo. Na dipakondi na kuah da mo anna sosok tu pena anta. Sulu tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus. Yake unolai ki misa agan masusa. Susi tu mane mangkas ya inang taulay pa lan atu to temo ya mo tu COVID-19. Tu mukumbang padirangi dadi. Moy ana demo iya raka anaba tu pira-pira mo temai to marengke ta. Si sarak mo angin di purukna. Sia masussa mo temai dakaran kande. Sia inan tibuka latane unnampak pengkarangan tu tasanga latane unnamparan itu di paraluinna. Ondong pi tu la dikandena sia ondong pi tu unting ngayoi. Tau senga tu masussa di sipak kadan. Bak tu di situ kak tangaran. Buda kada, buda mak pasalah. Ondong pi anna masussa untarima. Bak tu tang mapahang. Manoka umpahang itu katang mau puranna tau senga. Ya tu yan na to nenek duka umpabu turoso ina sia umpa sosok pena anta. Sulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya tu agan bu tu tumukun umpa sosok penaan na tau. Mukun duka dadi dio tondok Korintus. Ya moto anna ia tu kadanna puang matua tu tabasa sia tanannu lan atu to temo. Saya umpa kilala to Korintus sia kita solanasang kumua. Moi anna boyok tu batang kaleta. Apa tang lamenda di rosso sia sosok tu pena anta sia kapatongan anta. Moi anna tang di isan pa piran atu sia umba susi atu. Anna mak kaupuran tu kamasusan sia kamaparisan. Tu lata patongan sia lata pokada kumua. Yake puang matua mak dioren sia turu lan tumintu agan taulai. Marasa kumua ia tu kaupuranna tu agan ia to tangla metakuran. Lako kita solanasang ki. Tai anta lampo mataku i. Sia tai anta lampo sosok i ke unting ngayo ki. Kamasusan kita tinggayo lan puang matua. Sangadina lata katapai kumua la umba kamau paran. Bak tulu dio mai tu mintu na to la untarima ki mak kamau paran. La umben kamau paran la ko kita sia ondong pi kamala biran na puang matua la payan. La na papayan. Ya moto mai mo komisiu solanasang. Ta tingayoy sia ta olay tu mintu una agan katuan ta si turu mamase sia si turu pak kaborok na puang matua ambe anak
na pena masallo. Amin. Tamas sambayang. O puang yaki unting nyayo kan ni kamasusan siya Buddha agan katuan. Tangla sosok tu penaangki, tangla rosso tu kapatongananki. Susi tu kadami mi pa rampo lako kami to teo. Pabatta mo kan ni o puang lan pena masalo mi. Katotong iku muah inang tontong komi makjoren parakaikan ni. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua tapi rangi solanasang ki. Tontong bangki petada bak tu ki palaku lako kita solanasang. Ta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian nila ko sang mane sang baineta. Pure sumanga puang tontong umpasake komi. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.